Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayo ti sarsarita tayo anapauluan. Idi nagbalin nga umal ni Michael. Managbabain unay ni Michael ubing. Gapo iti kinaman nagbabain na manmanuday to'y nga agsao. Saan mat nga umal? Takabaulan namat ti agsao. Uray dananang kentatang na, manang ken manong na, saan na ida akasasao. Karaman ni lolo ken lola na, saan na latta ida akasarsarita, no kasta ang mapandaag pasyar, ijay balayda. Iti may sangal daw, ken agawid ka din, Michael? Ala, agsao ka mat, kita man sinuronda ka man ng nagiti classmates tayon. Ibagbagada Michael, umal ka. Sanak nga umal. Apay nga minasaan ka nga agsao, no kasarita da ka. Mabainak. Saan nga amin abanag kat pagbaina, Michael? At dangiwat mo, iso nga agsao ka. Michael, apay asaan mo manen akin ng tibalon mo? Saan anak sayan apulos? Nanang? Sungbatan nak Michael, manon nga aldaw asaan mo akan ka ng tibalon mo? Apay aya? Suro nandak madagiti ka eskulaak. Michael umal kunada. Apay ngamin asaan ka nga agsao? Sumumbat ka ano kas na akasarita da ka anak ko. Agyaman ka kit dita saan ka anayanak nga umal. Makasao ka, ngam apay asaan ka nga agsao. Surunanda ka ata saan ka mat ngamin nga agsasao. Anong damanan ni Michael? Apay aya? Ay na, kasanumot ngamin lakay. Di naman ang kinantibalon na. Ni? Nabisinan ija eskwelaan. Apay ka na di nakinnan. Mabain ka no ngamin, takanayon da surunan. Dintumat ngamin agsasao. Bakit? Kasaritam lang iti nasayaat. Di mo ungtan. Tad-ada di nantun kayat tagsaw no ungtam. Manon titawan na. No saan ka nga agungot amakisarita kan kwa na, saan asumungbat. Agwingiwing laeng kan agtungod. Kasano ngay no dumakal. Kasta nakadilatan. Ala, agluto kakit din. Takasaritak man ni Michael. Michael, ayan di coloring pen ko abinulod mo. Apay, asaan ka sumungbat? Nakitak nga inay ayam mo dayjay. Sumungbat ka No di naksungbatan, ipulong kan talaga. Kanya man yung daytaya. Ni Michael nga min, tatang. Damdamagak kan kwa na, no nang ipanan na iti coloring pen ko. Angam, saan mata sumungbat? Michael, kasarsarita na kanimanang mo. Apay adi ka sumungsong batay Michael? Timarayan, tatang. Saan na kan asinungbatan? Bayam ta kasaritak. Marwaman Saan asumungbat no kasaritam? Mapan kag trabahon lakay. Wan, makalawas man ng awanak dito balay. Nakasaritam ka din ni Michael. Saan tani? Awan manen. Nagsapa mo tanapan na kay ayam. Kasano ang makasaritak ngay. Sapay no damdamagak no sa di no tinapanan na. Saan nga agsasaw? Masangog tulat ta dayo nga ubing. Mala, di yung ungtan Kasarita yung latay tinasaya at parang naagbalbaliw. Michael, kayat mo ka ditag basketball? Umekan nagadu kami amangay ayabkan ka. Oo, agsao ka kadiwan no saan? Mabainak. Pagbainam kumakat karo ba tayo matlaang nga ubing dagiti agbabasketball? Mabainak? Umay kakit din. Sana? Kat pagayayamam nga rod ngay.
Si kalat mailaslasinan. Umay kantap no saan da ka manan akatawaan. Nanang, thank you Taing katangan nak iti baro abistidak. Usarek no mapantayo makimisa inton Domingo. Wan, anak ko. Kat da ito'y matiginatang ko para kini ading mo, Michael. Ay, wow! T-shirt nga adda Batman na. Paborito na day tananang. Ayun gayam, ayan ni ading mo. Adda ijay salas. Agdo-drawing. Ala, inka ito da ito'y kankwana. Kan itad mo pa'y da ito'y paborito na a chocolate. Wan nanang, itad ko kankwana. Michael! Michael! Sigurado ang maragsakan ka dito'y ginatang ni nanang at t-shirt mo. Kita mo. Jay paborito a Batman. Agsilaw pa'y itirabi iday to'y a t-shirt mo. Apay aming mingmingam latan. Ala umon at ay padas mo. Kan, adapay ginatang na chocolate cake mo. Apay ngay asaan ka nga agsao? Thank you, kunamat Ay na, Michael. Di mo pa'y matam mo thank you. Michael, anak ko, nagustuhan mo't lang ang ginatang ko at t-shirt mo. Wan, nanang. Apay akaslasaan ka, naragsak. Naragsakak mo't, nanang. Ay na, anak ko. Sursurum mo't ti agsao saan laada kami dito'y balay. Uray pa'y dagiti tattao ang makapulapol mo. Wan, nanang. Kitaam dagiti gradom. Nagbababa. Kuna ni Madam yo, kasapulan asursurum ti agsao. Wan, nanang. Ala, ingka nga rod maturugan ta ni Rabiin. Masapa ka manan nga agriing inton bikan. Yes! Nagmatiyagay ayam! Mabalin ka diti agdamag. Asino dahi ti babae? Diyak ang mama. Ay, diyak sungsung-batan. Uray pa'y anyot idamagan na kanyak. Diyak sumungbat. Mapukpo kawak. Kadamagag kumakan ka no anya lugar daytoy. Ken no sa dino ti pagnaan. Masaduta ka sumungbat. Apay asaan ka sumungbat? Narigat ka diti agsao? Panawak din. Asino ngay dahi ti tatnusong batak pa? Saan nak at ang likodan, Michael? Ha? Amom tinagan ko? May saak a ferry. Kat am-am mo ka. Ha? Anya? Gaputa saan ka sumungbat, no adda dagiti agsaludsud ken ka. Madusa ka. Ha? Manipud ita. Saan kan ang makapagsao? Tapno amum tirik na ti agbalin nga umal. Saan ako na nakasao? Michael! Michael! Hoy, Michael! Agriing kan! Aldawan! Taypay lang nga agay-ayab ni nanang. Mamigat tayo kanon. Iso bumangon kan. Aldawan, maladaw kayo ni iji-eskwelaan. Ayan ngayon ni ading mo, tamangan kayo, nanak ko. Riniing kumatan. Bimangunan, nanang. Kat, apay nga rod, adi pa'y laumay mangan. Siyak man lati mang riing kankwanan. Michael! Bumangon ka ditan, Aldawan. Ay na anak ko, bigbigat ngagsangsangit ka. Apay, anya ayat ipagsangsangitam. Ay, adday ta ka man ako nakon. Ibagam ano anya ti marikrik nam tapno amot ti aramida. Anya? Malala, mabit lang ta mga laki ti papel kan ballpen. Ta isurat mo ti kayat mo nga ibaga. Nanang, insurat ni Michael. Asaan ka no ang makasao? Wan nga rod anak ko. Adda ka no nang dusa kan kwa na a ferry. Ta nagtagtagainap idarabi
Anya da ito'y ang mapaspasama kini ading mo. Michael, anak ko, agsao ka ngamin di na kami mat kumapagdanagan. Ala, talagan saan ang makasaon ni Michael, nanang. Marigatan nga agsao. Nagbalin nga oman. Nasken nga agawid ni tatang niyo. Ipa-ospital tayo ni ading mo no day tati ka sa pulan. Ano din napasama ka ni Michael? Apay asahanan nga agsao. Diya ka mulak ay. Idi nakaturog. Apaman ang nakariing. Saanan ang makasao? Anya kinadat-dat lang ti mapaspasamak. Lakay, ipadoktortan ni Michael. Kasano nga ipatuktor takit ni? Adalo mong terabi. Inton bigat to na. Kasi mati anak ta no saanan ang makasao. Kan agbalinin nga umal itong palbiyag. Michael, anak, maturog ka nuwan. Tainton bigat matlaang. Ipanda kay di ospital ka ni nanang mo. Wen, anak ko. Saan da ka baybayan? Ipaagas da ka no anyaman day ta sakit mo. Saan mi nga itulok nga agbalin ka nga umal? Sa dino da ito'y ayan ko. Nagadwat at tao. Napukawak samot din. Agsalud-sudak man ka nagiti lumablabas dito'y. Tap na maamwak no kasanwa ka makaawid. Anam, mabahinak mat nga agsao. Michael, Ti Fairy. saan ka makaawid iji balayo, no saan ka ngagsao? Kasapulan ang makisarita kan agdamag ka kadagita at tao, no kayat mo nga agsubli ti kabailam nga agsao. Anya? Iso ang makisao ka, Michael. Makisao ka. Nanang, tatang, makasao akon. Makasao ni Michael lakay. Nagsubli akon iti kasisigod ko. Makasao akon. Ay na, no asino man ti makagapo, no apay anak kasublikan iti kasisigod mo. Rumbeng lang agyaman tayo kan kuana, anak ko. Manipod ita. Sumong bata ko nagdagdamag kanyak. Ken agsao akon. Nagda makisarita kanyak. Wen, kasta ti rumbang anak ko. Gapo ta saan nga agsasao ni Michael, no kasta akasarita da, dino sa daytoy iti engkantada. Ngem gapo ta nagpakpakaasi iti engkantada, nga isublina ti panagsauna, immanugot nga rod ti engkantada. Katsipod idin, agsaon ni Michael, no kasta nga adda makisarita ken kuana. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, ngayon surat ni Elena Nudo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo. Aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo.
takasta ti ulidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.